ассалому алайкум дӯстони азиз, мухлисон ва ҳаводарони футбол, аз ҷумла онҳое ки бештар ба рақобатҳои лигаи олии футболи мамлакат таваҷҷӯҳ доранд. гузориши мустақими мо аз варзишгоҳи марказии шаҳри Кӯлоб манзуратон мегардад ва имрӯз дастаи Равшан муқобили Эсхата дидор анҷом медиҳад. خب برمیگردیم بیننده عزیز با ورزشگاه مرکزی شهر کلوب. ما و شما رقابت دومی دور 15 را تماشا میکنیم. زیرا بازی اول چند روز پیشتر با اشتراک دسته برقچی و کوکتوش برگزار شده بود که اونجا دسته برقچی با حساب 1-0 پیروزی به دست آورد و حالا این بازی دومی دور 15 چمپیونات مملکت است که با اشتراک دسته равшан ва эсхата дар майдони маркази шаҳри Кӯлоб баргузор мешавад ва мо шуморо як рақобати бисёр ҳам ҷолиб интизор аст, зеро ҳар ду даста ҳоло талош хоҳанд кард дар ҷадвали мусобиқа мавқеи худро беҳтар кунанд. ҳар ду даста ҳам имтиёзи якхела доранд, дар зинаҳои панҷуму шашум қарор гирифтанд. дастаи равшан дар зинаи шашум аст, як зина болотар эсхата дар зинаи панҷум дар ҷадвали мусобиқа қарор гирифтааст. ва ҳоло бинандаи азиз, қабл аз шурӯи рақобат ба сармураббӣ дастаи равшан Масуд Назарзода вобаста ба натиҷаи хуби ин тим ҷоизаи беҳтарин мураббии моҳ, яъне моҳи август тақдим карда мешавад. албатта довталабон хеле зиёд буданд барои ба даст овардани ин ҷоиза. аз ҷумла метавонем сармураббии дастаи Регатадас Зайниддин Раҳимовро ҳам ном гирем ки натиҷаҳои дастаи Регатадас воқеан ҳам олӣ буд. вақте тими мазкур муқобили Хуҷанд ва чанд дастаи дигар хуб бозӣ кард ва пирӯзияш нисбат ба Равшан ҳам беҳтар буд. вале ҳоло ҷоиза ба сармураббии дастаи Равшан Масуд Назарзода дода шуд. Равшан ҳам имсол чанд мураббиро иваз кард ва билохира ин мураббӣ ки аслан гуфтем ба ҳайси директори техникӣ ин даста фаъолият мекард, ба ҳайси мураббӣ ҳам ҳоло фаъолиятро идома хоҳад дод ва маълум мешавад ки дар лигаи қаҳрамонҳои дуюи Осиё Равшанро маҳз ин мураббӣ роҳбарӣ менамояд. хуб, дар мавриди ҳайти дастаҳо баъдан гуфта мегузарем. ба Равшан ва эсхата дар бозии имрӯза барор мехоҳем ва бовар дорем ки ҳар ду даста як бозии хуб ва ҷолибро ба намоиш мегузоранд. дар ин давр ҳамчунин рӯзи 7 сентябр Паго клуби марказии варзиш Артиш бо Иса Равшан бозӣ мекунад. Регатадас бо ҳусилот ва албатта шумо метавонед бинандаи азиз яке аз ин бозиҳоро боз ҳам тавассути шабакаҳои варзиши мо
пайгир бошед ва баъдан рӯзи якшанбе панҷшер бобахш ва истиқлол бо хуҷанд бозӣ мекунанд. албатта рақобати истиқлол ва хуҷанд мустақиман аз шабакаи варзиш манзури шумо хоҳад шуд. яке аз бозиҳои ҷолиби давр ва бозии марказии давр ҳам гӯем хато намекунем бо иштироки истиқлол ва хуҷанд доир мешавад. хуб акнун биёед ва ҳайти дастаҳо таваҷҷӯҳ мекунем. дастаи мизбон тими равшани шаҳри Кӯлоб дарвозабон таҳти рақами 55 Евгений Гритсенко аст. дар хати дифоъ рақами 15 Самуил Офори, рақами 22 Холмурод Назаров, рақами 74 Сорбон Ғиёсов ва рақами 20 Сидиқ Камол. дар маркази майдон бозӣ мекунанд рақами 11 капитани даста Муҳаммадҷон Раҳимов, рақами 88 Андрей Маркович, рақами 23 Ҷамшед Мақсумов, рақами 63 Шодиҷон Муродов. дар хати ҳамла ду нафар инҳо рақами 10 Азизбек Султонов ва рақами 9 Коҷо Матич ҳунарнамоӣ менамоянд. сармураббии ин даста мутахассиси эронӣ Масуд Назарзода аст. ҳайти дастаи меҳмонон тими Эсхатаи шаҳри Хуҷанд дар бозии имрӯза чунин аст. дарвозабон Дмитрий Стажила таҳти рақами 1 дар хати ҳимоя рақами 4 Абдураҳмон Узоқов, рақами 2 Соҳибҷон Ҳакимов, рақами 14 Ойбек Абдуғаффоров ва рақами 21 Фирдавс Чакалов. дар маркази майдон рақами 7 Санҷар Ихсибоев, рақами 81 Ҳоҷи Абдуманнон, рақами 27 Далер Имомназаров, рақами 63 Муҳаммад Шарифи Саидхоҷа, рақами 62 ду нафар дар хати ҳамла Ҷаҳонгир Иргашев ва рақами 9 Шавкати Ҳутам. сармураббии ин даста Игор Суров мутахассиси рус. ин бозӣ барои ним муҳофизатгари дастаи Эсхата Муҳаммад Шариф Саидхоҷа аҳамияти хеле калон дорад, зеро ӯ соли гузашта бо пиронҳои дастаи Равшан ҳунарнамоӣ карда буд ва як сол албатта натиҷаҳояш ҳам хуб буданд ва ҳоло бошад футболбози мазкур дар ҳайти дастаи Эсхата ҳунарнамоӣ мекунад. албатта имсол то анҷоми мавсим ва мебинем ки ба чӣ натиҷа ноил мешавад. вардишгоҳи маркази шаҳри Кӯлоб омаданд то аз дастаи Равшан ташвиқ кунанд. як бисёр хуб ҳам буд бинандаи азиз, аммо зарба чандон хуб иҷро нашуд ҷониби дарвозаи дастаи Равшан. албатта вардишгоҳи маркази шаҳри Кӯлоб ҳоло бо он шароитҳое ки ё бо он талаботе ки лигаи футболи кишвар албатта дорад то як андоза ҷавобгӯ ҳам ҳаст, махсусан чамани майдон ва нурафканҳои замонавӣ дар вардишгоҳ. вале боз ҷониби конфедератсияи футболи осиё аз дастаи майдони хонагии дастаи Равшанро барои иштирок барои албатта ҳунарнамоии дастаи Равшан дар осиё қабул накард. яъне бозиҳои дастаи Равшан акнун дар душанбе баргузор мешаванд дар лигаи қаҳрамонҳо. ин маънои онро дорад ки шояд камбудиҳо дар майдон зиёд ҳаст. тибқи маълумотҳои расида албатта на танҳо дохили вардишгоҳ ҳатто берун аз он ҳам аз ҷониби комиссияи конфедератсияи футболи осиё дида баромада шудааст. як вазъияти бисёр хафнок дар назди дарвозаи дастаи Эсхата. онҷо албатта таваққуфгоҳҳо ва роҳравҳо берун аз вардишгоҳ аз ҷониби комиссияи конфедератсияи футболи осиё қабул карда нашуданд. ва ҳатман агар дастаи Равшан имсол ҳадаф дорад ки яке аз мақомҳои асосиро дар чемпионати Тоҷикистон ба даст оварад, боз ҳам соли оянда дар мусобиқаи сатҳи бошгоҳии осиё бозӣ кунад, ҳамон мушкилиҳо бояд дар барои соли оянда бартараф карда шаванд ва намешавад ки ҳамеша албатта дастаҳои дигари мо бозиҳои хонагии худро дар душанбе баргузор кунанд. масалан чунин таҷриба буд худи Равшан дошт, худи дастаи Хуҷанд ва барои ҳамин майдонҳои мо ба ин васила метавонанд боз ҳам ҷавобгӯ бошанд ва талаботи конфедератсияи футболи осиё. ҳоло пеш аз ҳама мо бояд майдонҳои худро ба футболи худамон мутобиқ кунем, яъне ҷавобгӯ ба футболи худамон кунем ки аксари майдонҳои мо то ҳол ҷавобгӯ нестанд ва федератсияи футболи кишвар ҳам баъзи онҳоро қабул накард ва
бо бартараф кардани чанд камбудиҳо баъзи онҳо иҷозат дода шуданд ва бояд соли оянда ин чиз боз ҷиддитар назора карда шавад. идомаи ҳамлаи футболбозони дастаи равшан муҳаммадҷон раҳимов, аммо ту бас дифоъгарони дастаи эсхата намегузарад ва ин вазъият бартараф карда мешавад. хуб, чӣ тавре ки мо шумо медонем бинандаи азиз, ду дастаи мо дар лигаи қаҳрамонҳои дуюи Осиё дар мавсими 2024-25 ҳунарнамоӣ мекунанд, ҳам Истиқлол ва ҳам дастаи Равшан. ҳар ду даста бояд натиҷаҳои хуб нишон диҳанд. Равшан дар гурӯҳи А бо дастаи Алвакраи Қатар, Трактори Эрон ва Моҳунбагани Ҳиндустон бозӣ мекунанд. ҳоло корти зард ба Самуил Офорие нишон дода мешавад барои аз пои афтонидани Ҳоҷи Абдуманнон, муҳофизатгари тими Эсхата, ва тайбун кӯмак мекунанд ба ин бозингари ҷавон ки воқеан ҳам маҳораташ хеле ва хеле баланд ҳаст. бозингаре ки дар маркази майдон як услуби бисёр хуб дорад, ҳаракатҳои бисёр хуб ҳам дорад, нобаста аз он ки ҷавон аст. ҳоло андаке осеб гирифт ва метавонад бозиро баъд аз чанд лаҳза шояд идома диҳад. ҳоло ҳама чиз аз тайбони даста вобастагӣ дорад. ва зарбаи ҷаримавӣ аст ба нафи футболбозони дастаи меҳмон дар рақобати имрӯза. ва Равшан ҳам аввалин бозии худро дар лигаи қаҳрамонҳои дуюи Осиё рӯзи 18 сентябр дар сафар дар шаҳри Колкатаи Ҳиндустон муқобили Моҳунбаган анҷом медиҳад. яке аз бозиҳои муҳим, умуман бозии аввал хеле муҳим аст. баъдан дар даври дуюм 2 октябр Равшан дар варзишгоҳи марказии Душанбе тими Алвакраи Қатарро қабул менамояд. ва мо гуфтем ки дастаи Равшан бозиҳои хонагии худро дар лигаи қаҳрамонҳои дуюи Осиё дар Душанбе барпо менамояд. ҳоло футболбозони дастаи мизбон акнун ҳамлаи навбатии худро оғоз мекунанд ва ту ба дасти футболбози дастаи Эсхата мерасад. дар ин лаҳза охирин бозии худро дастаи Равшан дар доираи рақобатҳои ҷоми кишвар дар даври 4 ниҳоӣ анҷом дод ва он бозӣ дар ҳамин майдон баргузор шуда буд. бо клуби марказии вардиши артиш тими Равшан ба натиҷаи мусовӣ расид. ва довари бозиро барои шумо нагуфтем бинандаи азиз. Насрулло Кабиров, рефери ФИФА аз шаҳри Норак ин бозиро доварӣ карда истодааст. ба ӯ Акмал Буриев ва Хусрови Сидиқзод ҳарду ҳам ассистент рефери ФИФА ҳастанд. кӯмак мекунанд Рустам Нурматов. довари чаҳорум аст дар рақобати имрӯза, аммо системаи вар дар бозии имрӯза нест. барои ҳамин умедворем ки ягон ҳолати баҳснок ҷиддӣ дар бозии имрӯза ба амал намеояд ва бозӣ дар вақти муайян шуда ҷолибу ҷозиб сипарӣ мешавад. Сидиқ Камол партоби диагоналиу ба канори рости майдон онҷо қарор доранд. Муҳаммадҷон Раҳимов акнун ҳамларо идома медиҳад, аммо мебинем ки дифоъгари дастаи Эсхат ҳамин вазъиятро бартараф мекунанд. онҷо Далер Имомназаров ҳунарнамоӣ карда истодааст. Ойбек Абдуғафоров тӯбро берун карда аз ҷаримагоҳ. боз як паси хеле ҳам хуб аз ҷаримагоҳи дастаи Эсхата. фурсат барои Равшан ва Димитрий Стажила дарвозабони қоматбаланди Эсхата тӯбро дошта мегирад. сан як амалкарди бисёр хуб ҳам буд. шояд аз ҷониби Коҷо Матич буд ҳамлагари дастаи Равшан. ин маълум нест, то лаҳзаи такрорро барои мо пешкаш накунад. Коҷо Матич
بازیگر از کشور بوسنیا و هرسگوینا. ادامه حمله دسته از خط جهانگیر ارگاشوف پرتاب خیلی بلند، اما این حمله دسته از خط هم به نتیجه انجام می‌یابد. این فوتبالباز پیش از روشن در هیئت دسته زوزده بوسنیا هنرنمایی کرده است. بیشتر در چمپیونات کشور اسلواکیا هم چند موسم هنرنمایی نموده است. ادامه حمله بازیگران دسته روشن از کنار راستی میدان بیاد متوجه میشویم. پرتاب خیلی هم بلند ارسال میشود با جریمه گاه. مرادوف، محسوموف، صادق کمال، ساموئل لافاری. پرتاب خیلی بلند ساموئل لافاری، پرتاب دیاگونال بود اینجا با محمد جان رحیموف و کاپیتان دسته روشن. حالا حمله رو ادامه میدهد. ارسالی تو با جریمه گاه و اویبک عبدالغفورов این وضعیت رو برطرف کرد. عبدالغفورov، فیدار چکالوف، پرتاب خیلی بلند چکالوف و شوکت هوتام. اینجا مبارزه حمله‌گری دسته اسخاتا بود و ناصر کبیرов اشاره میکند که خطا اینجا صورت گرفته است. خوب، غیر از روشن در دیگه قهرمان‌های دوی آسیا استقلال بازی میکند که چمپیون فعلی مملکت در گروه اس با دسته‌های سپاهان از ایران، شارجه از امارات متحده عرب و الوحدت از اردن رقابت خواهد کرد. بسیار حریفان پرقوت است ولی استقلال البته تجربه بازی رو در دیگه قهرمان‌ها دارد، حتی با دسته‌های بزرگ. برای همین از استقلال هم نتیجه خوب رو در این مسابقه انتظار خطا است. سوی فوتبالبازی دسته روشن صورت گرفته است. محمد شریف سعید خوجا، حاجی عبدالمنان، امام نظرов. استقلال اولین بازی خود را 17 سپتامبر در دوشنبه برگزار میکند با دسته شارجه 88 دسته روشن فیر پلی میکند. این فوتبالباز نیمه فیزیکگر اندره مارکوویچ است. اندره مارکوویچ از دسته سانتا کالوما، یکی از تیم‌های کشور مولدووا، با هیئت دسته روشن گذشت. خانور نظرов، سوربان غیاسov. حمله ادامه نمیکند چونکه اویبک عبدالغفورov در این وضعیت خیلی خوب هنرنمایی کرد. جمشید محسوموف، که گفتیم بیننده عزیز این بازی دویمی دور است. بازی دویمی دوری 15م بحثی می‌رود و البته در بازی دیگر برچی غلبه کرد و به سینه نهمی جدول برآمد. آنها کوکتوش را مغلوب کردند. حالا برچی هم به دسته‌های دیگر نزدیک می‌شود. در 15 بازی فوتبالبازان برچی 4 پیروزی دارند، 2 مساوی، 9 باخت، 14 امتیاز در عموم به دست آوردند. از استرافشان پیش هستند.
мухлисони дастаи равшан қисми зиёдашон наврасони ҷавонон ҳастанд дар майдон. ҳоло тибқи мушоҳидаҳое ки мо мекунем, наврасони ҷавонон зиёдтар ҳастанд. вале дар кулло бинандаи азиз футболро хеле зиёд дӯст медоранд. дар бозиҳои хонагии равшан анбӯҳи зиёди мухлисон ба варзишгоҳ меоянд. ҳоло агар хато накунам, шояд наздики 6-7 ҳазор тамошобин дар ин бозӣ ҳузур дорад. офори дар маркази майдон. паси хатои дифоъгари дастаи равшан. вале тӯбро шогирдони Масъуд Назарзода дар ихтиёри худ нигоҳ медоранд. барои идома додани як ҳамлаи дигар кӯшиш мекунанд. муҳаммадҷон Раҳимов дар рақобат бо ду нафар, Муҳаммадшариф Саидхоҷа ва Санҷар Ихсибоев муваффақ намешавад. идомаи ҳамлаи дастаи равшан. партоби хеле ҳам баланд буд. ҷоҳонгир Эргашев имконияти идома додани ҳамла. Эргашев вале садироҳӣ ӯ мешавад. Содиқ Камол ва ба Ҷоҳонгир Эргашев имконияти идома додани ҳамларо намедиҳад. ҷоҳонгир Эргашев паси анҷом додаи ин футболбозро касе нигоҳ дошта наметавонад. ва мухлисон ҳатто бо парчамҳои бошгоҳи футболи равшан ба варзишгоҳ омаданд ва анбӯҳи зиёди мухлисони равшанро мо ҳатман дар бозии аввали ин даста дар лигаи қаҳрамонҳои дуюми Осиё дар душанбе хоҳем дид. 2 октябр бо Ал-Вахраи давлати Қатар бозӣ мекунад дастаи равшан. ин даста чемпиони ду каратаи лигаи ситораҳои Қатар мебошад, вале охирин бор ҳамон мавсими 2000-2001 муваффақ шудааст ва соли ҷорӣ ин даста барандаи ҷоми Қатар шуд. ба ин хотир дар марҳилаи гурӯҳӣ лигаи қаҳрамонҳои дуюми Осиё бозӣ мекунанд. онҳо бар яке аз пурқувваттарин дастаҳои давлати Қатар Ал-Раян пирӯзӣ ба даст оварданд. идомаи ҳамлаи дастаи равшан ва зарбаи офори тӯб аз паҳлӯи дарвоза аз майдон берун мешавад. вале Ал-Вахра яке аз дастаҳое аст ки дар ҳайаташ бозингарон аз Урдун, Миср, хуб Дания, Тунис, Бразилия дорад ва боз бозигарон аз кишварҳои дигар Ангола, Кабо-Верде ҳунарнамоӣ мекунанд. дастаи мазкурро Мигел Анхел Рамирес, як мутахассиси хориҷӣ роҳбарӣ мекунад. мутахассиси испания нихтараш ки дар дастаҳои маъруфи Спортинг Хихон, ҳамчунин тимҳои интернасионал, албатта дастаи Бразилия ва
باز یک چند دسته های دیگر فعالیت کرده است. لاس پالماس، اولمپیاکوس یونان. ادامه حمله دسته روشن، سوربون پیوسوف، یک ارسال نوبتی دیگر و دفاعگران دسته اسخات این حالت رو برطرف میکنند. مارکوویچ، محمد جان رحیموف، تلاش رحیموف، محمد شریف سید خوجا مانع میشود و حمله کاپیتان دسته روشن و موفق هم میگردد، چون که تو باید دستی محمد جان رحیموف رسید. ادامه حمله دسته روشن، گزارش بسیار خوب، پرتاب مقسوموف، ولی خیلی هم بلندتر از میدان بیرون می شود. در این طرف ورزشگاه هم مخلصان خیلی زیاد هستند. حالا بیاد اکنون توجه میکنیم با حمله نوبتی بازیگران روشن. فرصت هست در جریمه‌گاه دسته اسخات. حالا بازیگران روشن تلاش میکنند. مبارزه فوتبالبازان دسته اسخات هم خیلی و خیلی زیاد است. نظر به بازیگران مهمون، فوتبالبازان میزبان زیادتر حمله کرده ایستادند. و گزارش بسیار خوبی سوربون پیوسوف، ارسال توپ باز هم به جریمه‌گاه و اویبگ عبدالغفار در بیشتری لحظه ها موفق شده ایستاده است. محمد جان رحیموف، گلمراد نظرов، محمد جان رحیموف امکانیت ادامه دادن حمله هست و صاحب حکیموف این حالت رو برطرف کرد. صادق کمال، ساموئل اوفولی در مرکز میدان بازی کرده ایستاده است و با این خاطر مرکز میدان روشن حالا خیلی خوب درخشیده ایستاده است. اصلا اون دفاعگر است ولی در خط دفاع مرکز گلمراد نظرов و کمال صادق بازی دارند. جمشید مقسوموف و باز هم مثل پیشینه پرتابی نوانیق و بلند جانبی دروازه دسته اسخات است. این فوتبالباز صورت میگیرد. دیگر باقی میمونه تا فرجام نیمه اولی بازی بین دسته های روشن و اسخات. یوگنی گریتسنکا توپ رو داشته میگیرد.
اکنون عکس العمل دسته اسخاتا نه اینجا باز هم خطا میکنن فوتبالبازان اسخاتا موفق نمیشون. یک گزارش بسیار هم عالی و ضربه از مسافه دور و بسیار هم ضربه خوب بود. دیمیتری استاژیلا این ضربه رو برمیگرداند. عزیزبک سلطانوف بود، هم گزارشش هم ضربهش واقعا هم عالی بود. با حرکت عزیزبک سلطانوف در اول متوجه شوید. اینجا کارگردان این لحظه رو نمایش دادن نتوانست، ولی همون حرکتش بسیار خوب بود. یعنی گزارش اداره تو ضربه کنجی به فایده بازیگران روشن. محمد جان رحیمов اویبک عبدالغفارov این وضعیت رو برطرف میکنند. یک ضربه دیگر و باز هم جمشید مخصومov ضربهش بلند. به نظرم حالا برای جمشید مخصومov چیزی نرسیده است برای اجرای ضربه پرتوپ‌های کناری. 3 دقیقه باشد به نیمه اولی بازی بین دسته‌های روشن و اسخاتا. فرصتی به مدادن حمله برای بازیگران دسته روشن وجود دارد. یک ضربه دیگر و گل. حساب 2-1 و حالا در دقیقه اول ایلوگی نیمه اول رقابت بازیگران روشن موفق میشوند و باز هم عزیزبک سلطانوف بیننده عزیز ببینید چگونه ترکیب‌آوری واقعا هم زیبا از سوی بازیگران روشن به قید گرفته میشود. به نظر چنین می‌نماید که روشن بر لیگ قهرمان‌های دوی آسیا خیلی خوب آمادگی دیده ایستاده است. عزیزبک سلطانوف در نیمه اول رقابت 2 دفعه دروازه دسته اسخاتا را رخنه می‌کند. بازیگر سابق دسته کوکتوش و حرکت‌های بسیار عالی محمد جان رحیمov هم خوب است. پس گل‌آور محض به محمد جان رحیمov تعلق دارد. واقعا هم حملگر باید همین گونه باشد، در لحظه های ضروری گل زند، در لحظه های ضروری مهارت انفرادی خود را نشان دهد، در لحظه های ضروری تکنیک بلند رو با معرض گذارد. البته چنین حملگران در لیگ عالی خیلی و خیلی کم هستند و باید حتما البته از یک بازی وابستگی ندارد، حتما زیر نظارت مربیان تیم ملی هم قرار گیرند و من مخصوصا کاپیتان دسته روشن رو هم در نظر دارم محمد جان رحیمov که با این هنر نمایش او ارزنده است تو با تیم ملی هم دعوت شود. مراتب دوم فوتبالبازان دسته روشن حالا با پیش بر آمدن در بازی امروزه. دسته اسخاتا حالا بازی خوبی خود را نتوانسته ایستادن به نمایش گذارند و نیمه اول جنبست می شود. بیننده عزیز با حساب 2-1 با فایده دسته روشن دوبل عزیزبک سلطانوف روشن را حالا پیشرفت میکند و یک گل بازیگران دسته اسخاتا با محمد شریف سید حاجت تعلق دارد. بعد از چند لحظه برمیگردیم با نیمه دوم بازی با اشتراک دسته های روشن و اسخاتا. باشد.
فутзали тоҷикистон дар доираи омодагӣ ба ҷоми ҷаҳон бо мунтахабҳои муқтадири аврупоӣ бозиҳои санҷишӣ баргузор мекунад. дар баробари 2 карат қаҳрамони ҷаҳон испания арзанда рақобат кард. ҳамакнун бо Нидерланд барои натиҷаи мусбат ба майдон меояд. рӯзи 8 сентябр соати 20 марҳабо ба кохи олимп барои дастгирӣ аз футзалбозони тоҷик. ҳамдиёрони азиз, биёед ҷашни истиқлолро хушу хурсандона дар тарабхонаи Бухоро истиқбол мегирем. меҳмонони мо сироҷиддин фозилов санаи 8 ва нобовар чаноров санаи 9 сентябр расо соати 19 ҳунарнамоӣ мекунанд. биёед хотири худ ва наздиконатонро бо сурудҳои ин
нимаи дуввуми бозӣ байни дастаҳои Равшан ва Исхата бармегардем. бозӣ даври 15-уми чемпионати Тоҷикистон аст ки ҳоло дар варзишгоҳи марказии шаҳри Кӯлоб ҷараён дорад ва ҳисоб баъд аз нимаи аввал 2-1 ба фоидаи футболбозони дастаи Равшан аст. ёдовар мешавем ки ду дафъа дар ҳисоби худ Азизбек Султонов ҳамлагари дастаи Равшан тӯбро ба дами дарвозаи Исхата зад ва як маротиба аз ҷониби бозингарони Исхата Муҳаммад Шариф Саидхоҷа муаллифи гол шуд. баъд аз ҳисоби 1-0 баъд аз 2 дақиқаи он футболбозони тими Исхата ҷавоб гуфтанд ва дар поёни нимаи аввал бошад маҳз зарбаи иҷро кардаи Азизбек Султонов бо гол поён ёфт ва ба ин тартиб дастаҳо бо ҳамин натиҷа ба танаффус рафтанд. акнун нимаи дуввуми бозӣ шурӯъ шуд бидуни таъхирот дар ҳайати дастаҳо ва шуморо бори дигар бо ҳайати дастаҳои Равшан ва ҳамчунин Исхата ошно мекунем. хуб сараввал ҳайати дастаи Исхатаро бораи шумо мегӯем. меҳмони ин рақобат ҳастанд, меҳмони дастаи Равшан ва ҳайати даста дар рақобати имрӯза чунин аст. бинандаи азиз, дарвозабон Димитрий Стажила дар хати ҳимоя дар марказ Соҳибҷон Ҳакимов капитани даста ва Ойбек Абдуғаффоров бозӣ мекунанд. аз канори рост Абдураҳмон Узоқов, аз канори чап аз канори рост Фирдавс Чакалов ва аз канори дигар Абдураҳмон Узоқов дар марказ Санҷар Ихсибоев, Ҳоҷи Абдуманнон. ҳоло як ҳамлаи навбатӣ дигари дастаи Равшан, фурсат барои бозингарони Равшан ва чӣ гуна вазъияти хуби голзанӣ, аммо зарбаи Азизбек Султонов аз паҳлӯи дарвоза берун мешавад ва ин ҳамлагар имкон дошт ки дар бозии имрӯза хетри кунад ва он ҳам дар оғози нимаи дуввуми дидор, аммо зарбаи задаи ӯ ин дафъа хато рафт. бубинед чӣ гуна фурсати хуб буд барои Азизбек Султонов. дақиқият андаке нарасид барои ин бозингар. хуб дар маркази майдон гуфтем Санҷар Ихсибоев, Ҳоҷи Абдуманнон, Далер Имомназаров, Муҳаммад Шариф Саидхоҷа, дар хати ҳамла Ҷаҳонгир Яшев ва Шавкати Ҳотам. сармурабби дастаи Исхата Игор Суров. Равшан Евгений Гриценко дарвозабон аст дар ҳоло кортизар ба Муҳаммадҷон Раҳимов нишон дода мешавад, капитани дастаи Равшан. хуб Евгений Гриценко дарвозабон дар хати дифои марказ Холмурод Назаров ва Сидиқ Камол бозӣ мекунанд. аз канор Сорбон Ғиёсов аз рост ва аз чапи майдон дар ҳайати дастаи Равшан ҳунарнамоӣ мекунад Шодӣ Муродов, агар хато накунам. яъне инҳо футболбозони хати дифоъ ҳастанд. дар марказ Самуил Офори, Андрей Маркович, Муҳаммадҷон Раҳимов, Ҷамшед Махсумов ва дар хати ҳамла Коҷоматич, Азизбек Султонов ҳунарнамоӣ менамоянд. сармурабби дастаи Равшан мурабби эронӣ Масуд Назарзода мебошад ва довори бозии имрӯза Насрулло Кабиров, рефери ФИФА аз шаҳри Норак. идомаи ҳамлаи дастаи Равшан, фурсати бисёр хуб аст барои тими Равшан, аммо пасро мунтазир будем вале пас анҷом нашуд. на ба Азизбек Султонов, на ба Маркович, на ба ҳамлагари дигари дастаи Равшан Матич. беҳтарин имконият буд. Ҷамшед Махсумов пас надод ва хост зарба занад. ҳоло як ирсоли навбатӣ дигар ва тӯб хеле баландтар аз майдон берун мешавад. Сорбон Ғиёсов буд. рафтоби Ойбек Абдуғаффоров инҷо ба Абдураҳмон Узоқов хато мекунад футболбози Равшан. Муҳаммад Шариф Саидхоҷа тӯбро зери назорати худ мегирад. пас ба канори рости майдон Фирдавс Чахалов. идомаи ҳамлаи дастаи Исхата Имомназаров ва
توپ را از پای او گرفت محمد جان رحیمов. ازبек султонов идомаи ҳамлаи дастаи равшан ва ҳоло мутаваҷҷеҳ мешавем андаке хато кард маркович, вагарна имконияти чанд қадами дигар гузоштану рафтан ба ҳамла вуҷуд дошт бо иштироки бозингари дастаи равшан. ҳар ду дастан бозӣ кушод нишон дода истоданд ва ҳеҷ як дастае дар хати дифоъ бештар бозӣ намекунад. ҳоҷи абдуманнон идомаи ҳамлаи футболбозони равшан бисёр мавқеъҳои озод гирифта истоданд футболбозони равшан мавқеъҳои озоди онҳо боис ба ҳамлаҳои дастаи равшан шуда истодааст ва ҳоло як хато аз ҷониби маркович вайрон кардани қоидаи бозӣ муқобили далер имомназаров. бале инҷо 100% легионери дастаи равшан хато кард дар муқобили далер имомназаров. аз маркази майдон ҳоло ойбек абдуғаффоров тӯбро ба бозӣ медарорад. Евгений Гриценко тӯбро дошта мегирад ва иҷоза намедиҳад. идомаи ҳамла дастаи равшан боз ҳам мавқеъ озод барои шогирдони масъуд назар доданд. партов ба ҷарима гошт, се нафар фурсат доранд. имконияти бисёр хуб буд. шодӣ муродов, ҷамшед мақсумов паси хатои ин немуҳофизатгар самуэл офори сорбон ғиёсов вале пас ба суроғаи ноамед. барои равшан ғалаба бисёр муҳим аст. чӣ тавре ки дар нимаи аввал гуфтем тамошобинони азиз, ғалаба имкон медиҳад ки дастаи равшан ба зинаи дуввуми ҷадвал барояд. то бозӣ масалан регартадас бо ҳосилот бозӣ дорад ҳаго ва ин бозӣ хеле ҷолиб хоҳад буд. рақобат дар ҳамин вақти соат дар фалко арена баргузор мешавад дар шаҳри фурсунзода ва клуби маркази варзиш артиш ки имтиёзаш бо регартадас баробар аст бо истаравшан рақобат мекунад. ҳар ду бозӣ албатта бисёр муҳим ҳастанд ва дастаи хуҷанд ҳам дар сафар муқобили истиқлол бозӣ мекунад. идомаи ҳамлаи футболбозони дастаи исхата ва як вазъияти хуб буд. муҳаммад шариф саидхоҷа аз миёни дифоъгарони дастаи равшан гузашт ва мехост як зарбаи хубе анҷом диҳад, аммо пешдастӣ кард маркович ва тӯб аз паҳлӯи дарвозаи дастаи равшан аз майдон берун шуд. зарбаи кунҷӣ барои футболбозони дастаи исхата. далер имомназаров партови заминию чандон мувофиқ набуд. як зарба аз масофаи дур ва муҳаммад шариф саидхоҷа зарбаро баланд иҷро кард. фикр мекунам ҳоло ҳарифони дастаи равшан ҳам бозии ин дастаро таҳлилу баррасӣ карда истоданд ва шояд ин бозиро тамошо доранд.
خو دسته تراکتور از ایران، خو دسته الوقت از قطر و خو تیم موهونبگان از هندوستان. من حریف اساسی دسته روشن کدام تیم است معلوم نیست، ولی نخستین بازیش در سفر مقابل موهونبگان هندوستان برگزار میکند تیم روشن. بعدا در میدان خود مقابل دسته الوقت را رقابت میکند و پسون 20 اکتبر مقابل دسته تراکتور در شهر تبریز ایران بازی خواهد کرد. تراکتور هم یکی از دسته های خوب فوتبال ایران است. هرچند موفق نشده است در مسابقه قهرمانی این کشور، ولی 3 دفعه زینه دیوم را اشغال کرده است. 2 دفعه زینه سیوم و برنده جامی ایران است 2 مرتبه. البته دسته بهترین ایران هم نیست که خطر نمی شود، چون که اونجا مثلا سالهای اخیر پرسپولیس یکی از دسته های موفق کشور ایران است که در لیگ این کشور همیشه نتیجه های خوب نشان میدهد. دسته سپاهان است که در برابر پرسپولیس یکی از تیم های قوی این کشور عنوان می شود. حالا تغییرات های نخستین در بازی امروز بازیگر رقم 20 در حیط دسته روشن ترک میدان میکند. صادق کمال دیفوگر و سلام اشور محمدов به میدان میاد. اکنون با جای صادق کمال ساموئل اوفوری هنرنمایی میکند و سلام اشور محمدов در مرکز میدان. بازیگر رقم 29 این فوتبالباز عزیزبек حییتов، حالا مؤلف 2 گلی دسته روشن عزیز کوجوماتیچ رو عوض میکند، لیگنری دسته روشن. دو تغییرات در دقیقه 57 در حیط دسته روشن انجام میشه. امام نظرов موفق میشه بازیگری دسته روشن برای در خط دفاع هنرنمایی کردن. ادامه حمله بازیگران اسقط را میبینیم. حاجی عبدالمنان و ضربه خیلی هم بلندی و به نتیجه به پایان میرسد. ولی محمد جان رحیمov کمی آسیب گرفته است. خب گفتیم که حریفی دسته روشن در لیگ قهرمان‌های دوی آسیا تیم تراکتور البته تیم پرقوت نیست، چون البته در چمپیونات این کشور گفتیم پرسپولیس، سپاهان، استقلال همیشه عنوان قهرمانی رو به دست می‌آورند و نوبت از این هم فکر می‌کنم میتواند حریفی پرقوت باشد. حالا ادامه حمله دسته روشن سلام اشور محمدов، گزارش بسیار خوبی سلام اشور محمدов و این دفعه ضربه رو دروازه‌بان برمیگرداند. اینجا بختیار ظریفov، مسرور قیام‌الدینov، 2 بازیگر دیگری دسته روشن که در کرسی احتیاطی قرار دارند آمادگی دیده ایستادند برای به میدان وارد شدن. و فوتبالبازان دسته اسقط فتولا فتولایف بود اونجا، فریدون شریفov. شاید در این دسته هم تغییرات می شود. در دسته اسقط در کرسی احتیاطی دسته اسقط غیر از فتولا فتولایف فریدون شریفov. یک رسیدگی خوبی دیگر برای دسته روشن و گل. حساب 3-1 بیننده عزیز. جمشید مقسومov حالا در دقیقه 60 رقابت توپ سومی دسته روشن رو به دروازه اسقط روان میکند. من در جمعی گزارش گفتم که برای فوتبالبازان روشن امروز خیلی زیاد
داشته شده است و از این چیز آنها خوب استفاده برده ایستادند. سرگوی میدان حالا پیشرفت میشوند. جمشید محسوموف توانست با پای چپ توپ را به درون دروازه روان کنند و باز هم پاسی گل‌آور به محمد جان رحیموف تعلق دادند. محمد جان رحیموف دو پاسی گل‌آور در بازی امروز انجام میدهد. تماشاگران عزیز، کاپیتان دسته روشن خط دفاعی دسته اسخط در باز هم ناچار میماند در این گونه وضعیت. مخلصان دسته روشن خیلی خوشحال هستند از آن که تا دقیقه 60 تیم دوست داشته آنها 3 دفعه موفق و گلزنی می شود. حالا انجام بازی نیست. فکر میکنم بازیگران اسخط هم اکنون باید خوبتر و بهتر بازی کنند، مخصوصا در خط حمله. ادامه حمله آنها و ضربه خیلی بلند جهانگیر گاشف و از میدان بیرون می شود. خب گفتیم غیر از فتولو فریدون شریفوف در کرسی احتیاطی دسته اسخط، ابراهیم خان اشنخانوف، مومین جان مومینوف، رستم جان صبوروف، دلشاد جان کریموف و مومین جان گدایبویف قرار دارد. آفاری جمشید محسوموف حمله نوبتی بازیگران دسته روشن مرادوف و اینجا خطا از جانب حجی عبدالمنون به قید گرفته می شود و داور ضربه جریمه‌ای تعیین می کند و فایده دسته روشن و ایگور سولوف و فوتبالبازانی که بعد از چند لحظه به میدان میان دستور داده ایستاده است. اونجا فتولو و دلشاد کریموف هستند اگر خطا نکنم. ایستا هم ورزشگاه مرکزی شهر کلوب مولامال مخلصان شده ایستاده است. 3 نفر عوض میشوند. فریدون شریفوف در مرکز، دلشاد کریموف در خط دفاعی چپ و فتولوف در خط نیم حافظه‌ای چپ با میدان میآید. ضربه جریمه‌ای با بازیگزاری آغاز شد برای دسته روشن، ولی نصر کبیر اشاره میکند که اینجا آفساید به قید گرفته شده است. خوب یاد میبینیم آفساید نیست. اینجا چی حساب کرده شد؟ شاید نادرست یا با توپ نرسیدن بازیگری دسته روشن. ادامه حمله فوتبالبازان دسته روشن محمد شریف سید خوجا پرتاب خیلی بلندی توپ و نزدیک جریمه‌گاه اما باز هم به نتیجه. مرادوف
таро лозим аст ки ҳоло ба худ оянд. Чандон бозӣ хуб аз сӯи шогирдони Игор Суров ба назар намерасад. چی گلی زیبایی بود با اشتراک کاپیتانی دسته روشن و ببینید که چگونه دروازه‌بان و دفاعگران دسته اسخط خطا میکنند. محمد جان رحیموف از این خطای دروازه‌بان و دفاعگران دسته اسخط استفاده میکند و توپ چهارم را در دقیقه 66 رقابت با دروازه دسته اسخط روان مینماید. 4-1 متوجه میشویم. اویبک عبدالغفارov گذاشت که دروازه‌بان ضربه بزند ولی دروازه‌بان خطا کرد. اینجا خطای دروازه‌بان است در اصل. هم دفاعگری مرکزی و هم دروازه‌بان دسته اسخط با خطای خیلی دغل راه دادن. 4 تغییرات میشود در حالت دسته اسخط. مومینجان مومینوف، فریدون شریفوف، دلشاد کریموف و فتولویف به میدان میآیند. و اینجا عصبی میشود بازیگری دسته اسخط دلیر امام نظرов. بازود البته از بازیگری روشن عذر هم میپرسد بازیگری تیم اسخط. در مفصل امسال دسته اسخط در بازی‌هایی که در چمپیونات مملکت بین دسته‌های لیگای اولی انجام داد. حالا دلشاد کریموف با جای بازیگر رقم 4 با میدان وارد می‌شود. عبدالرحمن اوزاقوف و فریدون شریفوف با جای دلیر امام نظرов با میدان وارد شد. خب باز دو نفر دیگر فتولویف با جای حاجی عبدالمنان مومینجان مومینوف با جای شوکت هوتم با میدان وارد میشن. و گفتیم دسته اسخط امسال در رقابت‌های لیگ اولی بار هم با حساب کلان مغلوب نشده است. یک مرتبه اونها در موسم امسال مغلوب شدند در بازی اولی دوره 8 نهایی جام تاجیکستان از استقلال با حساب کلان 6-1 و در بازی جوابی با حساب 8-2 در جام کشور در بعد 8 نهایی دو مرتبه از استقلال با حساب بزرگ تیم اسخط مغلوب شده است، هم در سفر هم در میدان خود. اگر رقابت امروزه با همین نتیجه جمع‌بست شود این اولین باخت دسته اسخط با حساب کلان در موسم امسال در رقابت‌های لیگ اولی حساب می‌یابد. ولی حالا وقت است زیاده از 20 دقیقه تا پایان وقت اساسی امکان دارم بازیگران اسخط که بازی را کلاً دیگر نماید. و بیشتر که بالاتر گفتم بیننده عزیز روشن به نظر من یکی از بهترین بازی‌های خود را در موسم امسال انجام داده ایستاده است. نظر به اون بازی‌های قبلی که تیم مذکور
در لیگ اولی میکرد. حتی با پنچه در سفر مساوی کرد. بسیاری گفتند که روشن عموما آماده نیست با موسم امسال. وقتی در جام کشور با کلوب مرکزی برابر بازی کرد همین طرف ادامه حمله دسته روشن و یک فرصت دیگر بود اما به نتیجه. فتولویف امکاناتی دادن حمله برای بازیگران روشن هست و بسیار همدیگر فهمی خوبی بازیگران روشن امروز خود در مرکز میدان خود در خط حمله به نظر میرسد. اصلا برای من پسند آمد محض ترکیب‌گرایی هایی که فوتبالبازان دسته روشن در خط حمله انجام میدهند. فتولویف ارگاشف فریدون شریپوف. واقعا فریدون شریپوف وقتی در استقلال بازی میکرد یکی از بازیگران محوری در استقلال و تیم ملی بود اما اسیب جدیش چند سال او را از فوتبال دور کرد و این سال تصمیم گرفت که باز به فوتبال کلان برگردد. اصلا او گفته بود که هیچگاه دیگر به فوتبال کلان بر نمیگردد ولی این سال در میانه موسم پیشنهاد دسته اسقاط را قبول کرد. اگر اسیب نمیگیرید فریدون شریپوف به نظرم حالا یکی از بهترین بازیگر در تیم ملی حالا یکی از لیدر اساسی در تیم منتخب محسوب می‌یافت. خب ضربه کنجی با فایده بازیگران مهمان فتولویف پرتو به جریمه بسیار موفق اما ساموئل فوری در هوا خیلی عالی بازی میکند. امکانات رفتن به عکس حمله هست ولی در مرکز میدان فریدون شریپوف بسیار عالی هنرنمایی می‌نماید. خب دو تغییرات دیگر در هیئت دسته روشن انجام می‌شود. شادی مرادوف تحت رقم 63 ترک میدان میکند و با جای او محمد جان میراحمدوف تحت رقم 50 به میدان میاد و نه با جای او بازیگر رقم 70 وارد میدان شد. کریستیان موچیچ بازیگر نوی دیگری دسته روشن و میراحمدوف با جای کی به میدان میآید؟ با جای عزیزبک سلطانوف یکی از قهرمان‌های اساسی در رقابت امروزه نفری که دو دفعه دروازه تیم اسقاط را رخنه کرد و هر دو گل او در نیمه اول به قید گرفته شد. اگر تصور کنید بازی با همین نتیجه جنببست شود کدام فوتبالباز بهترین بازیگر این رقابت دانسته می شود؟ محمد جان رحیموف دو پاس گل‌آور یک گل، عزیزبک سلطانوف دو گل ثبت کردند ولی در همون درخواست بازی بهترین بازیگر را کمیسری بازی معین میکنند. حالا در بازی امروزه سابق فوتبالباز تیم ملی کمیسری بازی است سپون خوجاموف. ادامه حمله دسته روشن فریدون شریپوف سنجر اخسیبویف پس خطای این فوتبالباز اصلا امروز از دلیر امام نظرов محمد شریف سعید خوجا خب اون بازیگرانی که در هیئت اساسی تیم اسقاط هنرنمایی کردند از خود شوکت هوتم یک بازی خوب رو انتظار بودیم. به هر صورت شاید مشکلی اساسی بازی نه چندان خوبی دستوی اسقاط باشد که این فوتبالبازان هم از خود درک داده نتوانستند. اصلا محمد شریف سعید خوجا در یک لحظه در وضعیت استانداردی گل زد ولی در عموم اگر بگیریم حتی جهانگیر ارگاشف هم فتولویف ادامه حمله دسته اسقاط پس به جهانگیر ارگاشف حمله اسقاط ادامه میکند. ارگاشف در احاطه دو نفر این فوتبالباز خیلی خوب توپ را نگاه می‌دارد و بعدا مقابل او عزیزبک ایتوف خطا میکند. ضربه جریمه‌ای با فایده بازیگران تیم اسقاط.
خطای خیلی جدی هم بود. خب ضربه جریمه‌ای با دوش فتولوف گذاشته می شود، اما پرتاب این بازیگری با تجربه دسته اسخاتا خطا می رود. خب رستم جان صبورов فولو تحت رقم 8 به میدان می آید و او سنجر رخسیبویف رو عوض می کند. فولبازی ازبکستانی که تحت رقم 7 هنرنمایی میکرد عوض می شود. این تغییرات آخرین در حیات دسته اسخاتا در بازی امروزه می باشد. نظرم در دقیقه بعدی رقابت بازیگران اسخاتا حالا بیشتر میخواهند تشبث و تردد رو به دست گیرند. دلشاد کریمов خطای بلندی و با جریمه‌گاه فریدون شریفов محمد شریف سعیدخوجا امکانات ضربه زنی برای این بازیگر هم هست، ولی پس به کجا؟ هرچند بازیگر در نزدیک ترین فرصت قرار دارد. خب باز یک حمله‌گری دیگر در حیات دسته روشن به میدان می آید. این امیرجان سفرов است که تحت رقم 13 بازی میکند. سابق حمله‌گری دسته اسخاتا با بازیگر رقم 23 جمشید محسوموف رو عوض میکند. محمد شریف سعیدخوجا حالا خطا صورت گرفت. خب تا همین لحظه ها البته یگان حالت بحثناک در بازی امروزه هم نیست. من در آغاز گزارش گفتم که امیدوارم یگان حالت بحثناک نمیشد، چون سیستم وار در بازی امروزه فعالیت نمیکنه و همینطور هم شده ایستاده است. دومای حمله دسته روشن امیرجان سفرов پس از دلشاد کریمov نمیگذرد، ولی بازیگران روشن حمله رو ادامه میدهند و مخصوصا کاپیتانی دسته محمد جان رحیمov بیت بار دیگر متوجه میشویم. پس امیرجان سفرov دلشاد کریمov خوبتر این حالت رو برطرف کردن نتوانست و ضربه محمد جان رحیمov هم از پهلوی دروازه از میدان بیرون شد. دور آینده بازی‌های لیگ اولی دور 16 البته خیلی دیرتر برگزار می شود. 20 سپتامبر به نقشه گرفته شده است، البته بعد از اولین بازی‌های دسته استقلال روشن در لیگ قهرمان‌های دوی آسیا. جهانگیر ارگاشov، چکالov، محمد شریف سعیدخوجا امکانات ادامه دادن حمله هست. پس هم سرعتی بلند داشت. و باز یک بازیگزاری دیگری فوتبالبازان دسته اسخاتا پرتاب به جریمه‌گاه ساموئل آفاری مانع می شود و حمله بازیگران تیم اسخاتا و دسته اسخاتا بازی دور 16 رو با ریگار تداس در میدان خود انجام میدهد. این بازی 21 سپتامبر برگزار می شود. روشن 22 سپتامبر با ایستا روشن روبرو می شود در سفر.
Мамаҷон Раҳимов, Азизбек Ҳаитов, идомаи ҳамлаи футболбозони Равшан. Ҳаитов бисёр хуб бозӣ мекунад, партов ба ҷаримагоҳ. инҷо Салам Ашурмаҳмадов будааст, мазарат мепурсем. На Азизбек Ҳаитов, балки Салам Ашурмаҳмадов. бозингари рақами 77 дастаи Равшан буд. фарзанди собиқ футболбози тими миллӣ, собиқ бозингари дастаи Анжи Махашқала дар охири солҳои 90 Алиёр Ашурмаҳмадов аст. вале Алиёр Ашурмаҳмадов ҳамчун ҳамлагар бозӣ мекард. Салам Ашурмаҳмадов ҳамчун нимуфизатгар ҳоло ҳунарнамоӣ карда истодааст. хуб, 9 дақиқаи дигар то фарҷоми ин рақобат боқӣ мондааст. ҳисоб ҳамоно 4-1 ба фоидаи дастаи Равшан ҷараён дорад. туб як расиш ба капитани Исхат аз майдон берун мешавад. Мираҳмадов буд ки талош кард. Муҳаммаҷон Раҳимов зарбаи кунҷиро ба фоидаи дастаи Равшан ҳоло ба бозӣ медодад аз кунҷи майдон. партоби Муҳаммаҷон Раҳимов ба ҷаримагоҳ. Самуэл Офори фурсат барои иҷрои зарба вуҷуд дорад ва Димитрий Стажила зарбаи Холмурод Назаровро дошта мегирад. Дилшод Каримов, Фатулло Фатуллоев. Фатулло Фатуллоев дар оғози мавсими имсола имкон дошт ки дар ҳайати дастаи Равшан бозӣ кунад, чунки ҳам дастаи Исхата ва ҳам Равшан ба Фатулло Фатуллоев пешниҳод карда буданд. агар Фатулло Фатуллоев пешниҳоди Равшанро қабул мекард, шояд хубтар ҳам мешуд, чунки дар лигаи қаҳрамонҳои дуюи Осиё бозӣ мекунад. вале ба назарам аз лиҳози пешниҳоди тими Исхата хубтар будааст барои ин футболбоз ки ӯ узви ин даста шуд. бозам футболбозони дастаи Равшан ва як зарбаи дигар Мираҳмадов ва ту ба пои Соҳиб Акимов мерасад. Дилшод Каримов, Муҳаммаҷон Раҳимов ҳоло осеб гирифт дар беруни майдон, бо худро ба даруни майдон ҳаво медиҳад. ва зуд ба кӯмаки ӯ мешитобанд бозингарони Исхата ва Равшан. назар ба бозиҳои дигари дастаи Равшан имрӯз дар майдони ин тим мухлисони хеле зиёд ба тамошои ин бозӣ омаданд. хуб, ба ҳар сурат умедворем ки ҳолати Муҳаммаҷон Раҳимов хуб аст ва бозингарони меҳварии дастаи Равшан набояд дар ин давра осеб гиранд. будани онҳо дар бозиҳои лигаи қаҳрамонҳои дуюи Осиё бисёр муҳим аст. футболбозони Исхата ҳамларо идома медиҳанд ва бисёр як шонси хуб аст. паси Фатулло Фатуллоев бисёр олӣ буд. Мубинҷон Муминов бо дарвозабони дастаи Равшан Евгений Гритсенко 1-1 баромад. зарбаи Гритсенко. паси заминию аниқ ба Ҷаҳонгир Эргашев буд.
ولی جهانگیر دیگه موفقیت رو عوض کرد. شریفов، فردوس چکالov و باز هم پسی نوانیق. خطاهای از جانب بازیگران اسخاتا در پاس‌های امروز خیلی زیاد بودن. محمد شریف سعید خواجه توپ‌ربای خوبی بازیگری دسته روشن. ازبک حییتوف، سلام اشور محمدов. Кристиан Мочич. Назаров. Сорбон Гиосов. و اینجا عمل کردی فتولویف مقابل موچیچ چندان خوب نیست و کارت زرد میگیرد. بازیگر رقم 18 دسته اسخاتا. عصبانی میشود فتولویف. شاید نرسیده بود ولی در اصل این عملکرد بازیگر دسته اسخاتا غیر خویده بود و به این خاطر فتولو خیلی عصبی میشود. کمتر از 3 دقیقه دیگر باقی مانده است تا پایان این بازی. فوتبالبازان روشن حالا با پیروزی نوبتی خود میتوانند نزدیک شوند. تا این دم بازیگران روشن 6 پیروزی داشتند و این میتواند 7مین پیروزی شود و تا بازی‌های دیگر که روزهای شنبه و یکشنبه برگزار میشوند روشن در زمینه دوم موقعیتش را مستحکم میکند. خب ضربه کنجی بازم با فایده صاحبان میدان. محمد جان رحیمov. امکانیت برای دسته روشن. حمله بازیگران میزبان ادامه میکند. پرتاب را منتظریم با جریمه‌گاه و یک ضربه دیگر را انتظار هستیم که اینجا موقعیت هست برای بازیگران تیم روشن. فرصت ضربه اشور محمدov اوفاری ولی به نتیجه اصلا ضربه کپتن دسته محمد جان رحیمov چندان سخت نبود وگرنه برای دروازه‌بان خیلی دشوار میافتاد. اعتراض میکنم بازیگران اسخاتا که باید با کپتن دسته روشن کارت زرد نشانده باشه. اینجا در نمودهای تکرار بر معلوم می شود که محمد جان رحیمov قصداً به پای بازیگری دسته اسخاتا زده است. اگر ضربه محمد جان رحیمov اندکی بلندتر میشد برای دیمیتری ساژیلا بسیار دشوار میافتاد. بر صورت حالا در رقابت امروزه که بحث‌های جدی عموما بحث‌ها نیستند وابسته به نمیدونم که کدام یک حالتی که در جریمه‌گاه بیشتر در فوتبال کشور به میان میآید برخورد بازیگران لحظه دو دست بازی کردن یک فوتبالباز خیلی زیاد است در موسم امسال و در بازی امروزه این حالت نیست و داور هم خوب بازی رو داوری کرده است یعنی کنترل دارد. داوری فیفا از شهر نورک نصرالله کبیرov. چهار دقیقه علاوه کرده می شود به آن وقتی اساسی واخوری بین دسته های روشن و اسخاتا.
دسته اسخات دوستان موفق نمیشوند فوتبالبازان تیم اسخات و در کنار مقابل ورزشگاه مخلصان دسته روشن قسم زیادشون نورس هستند. حالا ادامه حمله دسته اسخات مبینجان مومینوف ضربه میزند ولی ضربهش خطا. Dilshod Karimov حمله نوبتی بازیگران دسته روشن اشول محمدов پس انجام شد اما بازیگر خط حمله دسته روشن پس به اشول محمدов ارسال شد ولی موقع این بازیگر دیگر بود. جهانگیر ارگاشف ادامه حمله دسته اسخات دلشاد کریمов فتولویف فریدون شریفов و نتوانست شریفов توپ را نگاه دارد. اکنون حمله دسته روشن حالا در دقیقه 93 رقابت اما پاس دقیق نیست. عزیزبک حییتов پاس رو دقیق‌تر اجرا کردن نتوانست. دلشاد کریمов سوربون قیوسов ادامه حمله دسته روشن یک حمله دیگر میتوانند آنها سازمان دهند از کنار چپ میدان. حالا فرصت هست ضربه از مسافه دور و خفناک هم بود اما بلندتر. میراحمدov از اینجا ضربه را اجرا کرد ولی ضربه خطا رفت. در کرسی احتیاطی دسته روشن بازیگران دیگر هم هستند که ارزنده هنرنمایی در هیئت رو دارند. مسئول قیام‌الدینov بختیار ظریفov امروز استفاده نشدند. همچنین جمشید مرادov. حالا ادامه حمله دسته اسخات فتولویف و توپ از میدان بیرون می شود. 4 دقیقه علاوه کرده داور به پایان رسید. و صدای اشتراکی داور از فرجام رقابت دسته های روشن و اسخات درک میدهد. بازی دور 15 اسخات در چمپیونات مملکت در موسم امساله اولین بار به باخت کلان روبرو می شود. بیننده عزیز با حساب 4-1 از تیم روشن دوبل عزیزبک سلطانوف و بعداً گل های زده بازیگران دیگر این دسته از جمله محمد جان رحیموف که یکی از بهترین گل های زیبا را شاید در چند ماه اخیر در چمپیونات تاجیکستان به هدف رسانید. روشن پیروزی به دست می آورد و موقع خود تا بازی های دیگر به هزینه دومی جدول چمپیونات کشور می برد. یک گل بازیگران دسته اسخات با محمد شریف سعید خوجه تعلق دارد. گزارش مستقیم با انجام رسد. بیننده عزیز از بازی دسته روشن و اسخات از ورزشگاه مرکزی شهر کلوب با شما بودم بابا خالمرزاده. تا گزارش های دیگر صحتمند و پیروز باشید. خیر.